Yes, salibonani bantu bakithi ezo zonke izindawo. Olibingelelayo nguWalter. Abaningi bamazi ngokuthi ngisazinto, bamazi ngisazinto. Ngibuya phansi le etsholosho kombamba. Emculweni lapha ngikhona. Angisiyena umculi kodwa ngikhona. Phakathi impela khona phana. Ukuba khona kwami laphana isebenzisana leqembu leMthimbanisana Blasters elika THEMBA BOYOYO. Ngiku management. Ngikho lapho ngikhona lapho ukufika kwami ku management ngithemba umuntu evele ngikhule ngithanda ukukhuleni kwami. So okwenza ngafika laphana ukuthi lapho ngathola khona ichance yokuthi ngisondelane naye eduze. Ngaba lothando kakhulu kuye. Kwabonakala ukuthi impela nginothando kuye kuthe it was 2015. 2015 bangibiza owayehlala nabo abankibo. Bangibiza laphana ekungibizeni kwabo bafika bangitshela ukuthi no. Siyabona ukwana ulothando lana. Kule indoda le. Athi hayi lapha ngilothanda. But so ebese ngicela ukuthi ungene ku management. Usebenzisane nathi lapha ku management gijigijime lapha nalapha nani niyawazi ukumsebenzi we management. Ngathi siyona inkinga leyo. Njengomuntu engithandayo nami ngizosebenza ke lapho kuze kufike manje. Na 7-8 years manje ngisebenzisana la le ndoda siwasivuka sonke njengoba likhangele nje bakhangela abantu akusinto ukuthi mhlawumbe into eyikhulumayo abantu abayibona bayibheke. Ya kurumba ngathi ama manager kahle kahle mase sicheka hayi ukuthi ngiyisa hayi ukuthi mhlawumbe kumbe ngibhekela abantu phansi kodwa mase sibheka igama elithi manager kurumba imanager asinayo. Sinabantu abasebenzisana nabaculi abasiza abaculi. Ama manager asinawo ngoba into yenza ngisho kanjalo okwamanje usungaya ezindaweni ezifana labo Hillbrow Theatre. Mawufika eHillbrow Theatre laphana uyethola umculi unguye okhuluma nomnikazi wevenue mhlawumbe mayifuna ukwenza umcimbi. Ekhuluma nomnikazi wevenue unguye oziorganizela umcimbi. Ekubeni kune manager kumsebenzi we manager wonke lo uye studio uye endaweni okwenziwa khona ama CD uthola ukuthi umculi uyena ozenzela ama disc. Umculi uyena ozenzela izikipa ze band kodwa imanager ikhona ekubeni umsebenzi wayo lo. Ngakho ngithi ke asinawo kahle kahle ama manager. Sinabantu abancedisana nabaculi abasebenzisana labaculi. Manager ayikho mpela erumbeni hayi ukuthi ngiyeyisa ngoba kube ikhona imanager kube into zena lezi ezokuthi mhlawumbe makule show eHillbrow Theatre uyethola ukuthi sokule inye ishow mhlawumbe ngale eBeria khona laphana o khona laphana eHillbrow eduze ngale nto ayenzeki ngoba ama manager into kufanele ukuthi communicate ngayo beyazisana ukuthi hayi ndoda ngelanga eliso iqembu lami lizoba lilomcimbi eHillbrow Theatre. Kodwa ke uthola ukuthi makule show mhla ka4 December uzathola kule inye khona lapho mhla ka4 December angali impela abaculi sebebaningi njalo namamountain amaviki awemali amaviki ayiwa nemali i first week of the month.
so kungakuthola ukuthi sebebangisana abaculi ngombana kodwa uma abantu bengakhulumisana kube ama-manager akhulumisana kwenziwe mhlawumbe maybe mawu ukuthi abaculi bawu-3 bafuna ukulontsha behlanganele kungaba ngcono lokho but lokho kwenzakalayo kubonisa ukuthi vele ama-manager wekho ukubambana vele nje into engekhoyo abekho abantu abakhonekhethayo before kwenziwe umcimbi mhlawumbe or before umculi ayenze ilaunch bazenzela nje abaculi ngokungacommunicate nabanye. Okubangela lokho konke lokho kubangela lokho ukuthi ama-manager khona ayikho iband engala manager ngegama. Ungaya eqenjini nje uzobuza i-manager bazokukhomba ukuthi nayi i-manager khona. But mawuthi uyachecka imisebenzi yakhona iyabiphika ukuthi kune-manager. So into ebangela konke lokho ukuthi asi-communicate, asikhulumi thina sodwa singama-manager siyabe sivele siyeyisana. So asicabangelani kahle kahle. Kunalokhwana ukuthi mhlawumbe umuntu ethi hayi mina vele elami iqembu mhlawumbe njani noma ngaze kube kune show ngale kodwa elami lizoba linabalandeli abaningi kuyinto engalunganga naleyana engekho right okumele sigweme kumele sibambisane sincedisane sibone ukuthi silwa nayo lento ngoba yiyo futhi yenza ukuthi abaculi bephansi umculi manje singambone phezulu kodwa ke manje ngokweyisana la ngokubhekelana phansi khona kugcina ukuthi kusasa kwenza ukuthi mayise phansi noma sekhala kwabanye angasaluthola usizo into nje eyinkinga naleyo ebantwini laba abazithi bona singama-manager ukucommunicate nokweyisana lokhu okukhona mbona ngathi kumele sikuqede. Erumbeni khona igama elithi manager igama ebeli khona kodwa ke engabonakali before kodwa ke njengoba eminyakeni ledluleyo ayabonakala ama-manager siba khona njengoba manje sesikwazi iband yonke ile manager. Engikubonayo utshintsho lona bazamile ukulwenza abafowethu khona asingeke sithi asikuboni siyakubona bazamile ukukwenza kodwa ke ngoba ngisitsho ukuthi hayi akusahambi kahle akusahambi ngendlela sokuloko eyisana khona bazamile ukuyiphakamisa ngoba mangaphazami eminyakeni eng3 or 4 edlule kuke kwaba le group ye-management irumba yonke igroup leyana izamile yona ukuthi impela kube lo tshintsho erumbeni ngoba i-order ibisiba khona ukuthi mhlawumbe uthola ukuthi ama-shows ma kufanele kube le show sokucommunicate omunye sekwazi ukuthi ekhulume laphana egroupini ukuthi no ngelanga eliso iband yami inomcimbi so lokwana kugwema ukuthi lami ngingasayenzo wami mangifuna ukwenza ngalelo langa so ama-manager atshintsha khona lapho kube notshintsho lapho labaculi abanye sikwazile ukuthi sibe bazi ngoba just because of ama-manager lamadoda esabiza singama-manager ngoba abanye abaculi besingabazi kodwa sibaziswe yikhona lokuthi kuba khona abantu abangama-managers abo sikwazi ukuthi sixoxisane labo sibekwazi ukuthi hayi mina ngiphethe iband eso namanye besingawazi akhona esiwazi ngawo ama-manager ngiyazi yena umuntu mina bese ngitshela ukuthi ngiphethe iqembu eliso so kulapho ke ingakuthi ukuthi hayi bona bazamile ukutshintsha kodwa kwamanje hayi angathi sokusilela kakhulu impela ku-management yerumba. Nice.
ya endabeni yokuthuka kwabaculi lapho ngibone ngathi impela kuzahamba kube lobungozi kakhulu ngoba uyabona before abantu akade bethuka abaculi bekusetshenziswa ama-fake account besebenzisa ama-fake account impela abaningi kakhulu. Kodwa manje mangithi ngiyachecka mina abantu asebedelela bethuka abaculi ngabantu esibaziyo, abantu esiphila nabo nje, abantu abafika nasemcimbini. Engakutsho nje ukuthi into leyana ilobungozi ngoba umculi la enjana unegazi, uyabuza ubuhlungu, uyahamba ekhathale. Njalo kulabanye abantu abaseduze lomculi ababhekileyo zenezana izinto zokuthi umculi uyathuka khona phana yena babe bemthanda ngapha uyacekelwa phansi imisebenzi yakhe engena e-studio ngemali. Kodwa ukuthi ingoma ithi iphuma izolo bebona ku Facebook sokubhala ukuthi lokhu idoti uchayini yini ngavela kakhiphanga. Lokhwana kuyinto ebuhlungu kakhulu, yazi izwisa ubuhlungu khona angeke ukunanzelela uma ungayisuki. Engunanzelelayo ukuthi abafowethu bafuna udumo bona ngento engayisiyo engekho right. So ngokuhamba kwesikhathi abantu bakabakunanzelele khona kwana kuzayenza ukuthi abaculi bebe lamagama amabi. Kuthi abaculi balamagama amabi ngoba bazagcina bekhulumile laba abakhulumayo bethukuthele kube sekuthi abalandeli babo abalezandla ezidlula bazazisebenzisa izandla kula amadoda athuka abaculi enjalo engaqachanga. Udumo sonke siyalufuna kodwa udumo liyasetshenzelwa kakhulu. Ngifuna ukukhuluma amanga mina yinje sungayikhuluma ngaleyo ndlela ocabanga ngayo mina, kodwa ukuze ngaziyo ngasebenza nzima kakhulu lami. So asizameni ukuthi khona phana ekuthukeni abaculi siyehlisa izinga bafowethu ngesicelo impela, siyehliseni izinga. Ndiyazazi lonke lithuka abaculi izamana ukuthi liyehlisa izinga impela. Thina singama-manager sikukhangele khona, kodwa sinjani siza kulungisa. Suthothe sigwema yedwa khona phela bathechane kodwa sabathisha. Hayi angitsho ukuthi kabaqhubeke bethuka, ngithi kababe le ndlela mhlawumbe abangayibonisa ngayo abaculi, hayi ukuthi kuthiwe uchaye udoti. Uyakwanisa ukuthi umtshele ukuthi no, umlande nje private uthi no, lapha ingoma le angizwanga kahle. Mina vele umculi ngiyamtshela same time, angifihleli mawukuthi la kuvuthwanga, ngitshela ukuthi ayile ingoma yakho le ayizwakali kahle, ngidala next time ngizama okunye okungcono. So laba into abangayenza bengazama ezindlela zokuthi bebabonise, hayi kubaqeda amandla bebatshela ukuthi no, lapha uchaye udoti akusindlela esingasebenza ngayo. Njalo thina sinje siyabe sisebenza labaculi sikhangela ukuthi lo mlandelo weqembu endikhokhelayo, but uthuke elinye iqembu sengiyathula kanjalo. Mina ngagwema umsindo omningi kakhulu. Bekulempi ebikhona isenza njengabalandeli, ngivela ngiseze ngufihle lokho eka-Clement Magwaza lo-THEMBA BOYOYO. Kodwa ke sayigwema thina esiduze labaculi ngoba sikhangela ukuthi bona bodwa uThemba loMagwaza bayazwana, kodwa ngapha phansi kubalandeli yikho kulempi khona. So thina siphethe amaqembu sazama ukuthi mangibona umuntu othi ungumthandi kaThemba ethuka uMagwaza ngimbonise mkhuze ngithi no, into yenzayo leyo ayikho right, iyekele ngoba uThemba loMagwaza bayazwana. So thina sodwa masikuyekela lokwana sibonisa khona ukuthi yithi futhi labantu esidelela abaculi. Ya mangithi ngiyachecka especially ngapha nasebaculini khona abaculi nje ababulala umculo, abaculela ukukholisa kahle kahle esingethi abaqualify egameni elithi artist, yabona. Ababona nje abaculi becula benandisa labo bakuthatha ngaleyo ndlela, ngoba manje siyakhangela nje kukhona abantu abafana labo Promise. So umthatha nje kanjani nje ukuthi umculi umuntu ofana la yena loyana ohambe esukela nje bonke abantu nje
akusimuntu ongambiza nje ukuthi ngiculi ngabantu ababuya nje for special bezokobetha irumba bezoyivulala beyithwalele izidina umuntu uyabukhangela ukuthi vele isiphiwo sakhe isingaphi kodwa ebese njani ebese buya ngapha erumbeni ezomotsha kusasa sokuthi hayi irumba ishiti kanti ishiti sikhangela ukuthi ngabantu abanjani abantu abanjalo promise akusibantu esingababiza njengabaculi laba umuntu wakhona angeke uzumthole futhi ele CD lakhe uyakhipha nje ingoma nje uphonga ukuthi nje ezilonga iphumile kuphela akanandaba nakho lokho into enye emochayo lana asiba abantu esingabaqhakathekisa kakhulu emculweni labana singabantu bokugcina sibe ya hayi ngakudlulisa special kubalandeli ukuthi singabalandeli abalandeli abafane lathi yabona mina nisazifake ezingeni labalandeli vele ngisase umlandeli siyekeni lento yethu yokuthi mhlawumbe ngathi umculo lomcimbi yebo siyabe sisebenza abanye bethu kodwa masingakhetha ama-shows masingabandluli singabalandeli abalandeli abafane lathi nje labantu abaningi baqamba amagama ngoba baningi kakhulu abahamba ama-shows wonke lokho kubalekile kakhulu kuyasiza futhi labaculi kubanika lamandla ngapha kuma manager la khona bese ngicela impela ukuthi ukukhayelelana phansi madoda ukukhayelela phansi madoda lokho angeke unincede ngoba kusasa lizathi selibuya selikhala kithi lathi sesinjani sesikwelinye izinga silichiye phansi abaculini engakutsho engakudlulisa kubaculi hayi ingoma siyazizwa zinhle zimnandi zonke sidayi liqhubeke lingapheli imandla noma liyathukwa noma lenzani ngoba isiphiwo vele noma ungalala noma ungaya kuphi we khatshana uyephetsheya kodwa isiphiwo lesana siza kuphusha ukuthi ubuye futhi njalo uzorekhoda ubuye ukhiphe so amandla lingapheli qhubeke njalo libajabulisa abantu ukuthukwa nani lokwana lingakhangela ukuqhakathekisa izangqondo zigcwele yonke indawo impela ngiyabonga